Kurumjari, Image Paodam yang tabir kwai punamapu ahan taram noksari, ngasigi maroiba pau. Sadong rescue operation da saruya kiba singda Manipur Chief Minister and Birena ikai kumno utpagi thoram pangthokrai. Education with football hai hiram da seminar pangthokrai. Loinana Election Commission na michang mikhai nai bathabak tawi haina Congress President Rahul Gandhi na haikrai. Hausik ngasigi mapung ba pau muglogirase. Chief Minister N Birena Manipur lengang na mohot sinduna Kamjong District ki Sadong da Mapitel Dam ki thingat pa ising dagi Mioyahum S Rajiv S Romain Musung N Rani asi bhakchang thibagi rescue operation da sarugya kiba Indian Navy diving personnel sing NDRF SDRF Manipur Fire Service Police Army CSO Musung Ramrai Musung Sadong ki kunja sing bu ikai kuno utpagi thoram ama ngasi Chief Minister Secretary Conference Hall pangthok krai. Thormatu the MLA Singh Additional Chief Secretary DC Kamjong Musung Red Cross Society Official Singh Sarujaki. Ngasi ayuk Chief Minister Conference Hall pangthok kiba thoram aduda Chief Minister na mamang thagi April kuni pandagi numit taruk ni chupna chadongi ising dal myoy ising manundagi lokapagam kiba aduda saruyaki ba sing adubu lengyan pi amamam kudol tamki. Chief Minister na paumi sing da pongdo kibada ngarang rescue operation ki aroi benumita Roman masung Rani thibagi operation da media ki myoy sing Kamjong DC na chadong da changba thing kibadu rescue operation adu da saruk yariba mapan ki Indian Navy na operation tawbada manakta media na changsin bada akai balai badagi DC na media coverage tawba adu ating mapi kibani masigi damak Manipur lenga ki maiketi ki nuai tawa pongdo ki Chief Minister Makha Taraduna Hai Kibada, Manipur the Ladiba water bodies sing the tourist ki over from sing or clubana, Manipur Ladiba tourist ki pulling sing singa over water bodies sing the local mat board ki mohota authorized over company na Saba Natrabadi, Kudung Tingai Webana, Masi Mota, authorized company na Saba board Sizina say. Ramray Amsung Sadongi Kunja Sinsu company na Saba board Sinanaba Haire, Maramdi, Muebi Punsiasi, Yamna Mamalyami, Haiki. Authorized the company he learned to be Makan to the state government so can the way I would villagers should be whether more the support of many happening. I to the commissioner is the concerned Dr. Yama is and every tourist destination saves the labor mainly water bodies Masjid tourism Marie he go vision the structure rules bylaws Madu Bahaveto Wigano Madam the light near the Rikushima precious I thank you the Navy team, I thank you the NDRF teams, SDRF, who were involved in the mission and thanks Almighty God for helping us to find out the bodies. And we pray to God that such incidents will never happen in the future. Ngasigi Tormatu da SDRF ki Vice Chairman Adim Panmi, Deputy Speaker K. Robindro, MLA S. Ranjan, MLA Tokchom Setabratasu Sarugyaki. Manipur ki Education Minister T.H. Rajesh Syamna, School College Singda Journalism Masu Mass Communication ki course sing Hangduk Haningbagi Apama Pongdokre. Ngasi Delhi Manipur Bhavan da ekoi Delhi Paumi Minister Akhanan Unaba Amada Minister T.S. Rajesh Samhai Samaj asida media thodang chaungna leibana journalism and mass communication haiba discipline asi haujaki matamda yamna pamnaba subject ama oirakli adubu subject asi Manipur's government ki college singda ngasi phawa subject ama oina happy dana lady haiki like tamngeba course to koina hangloga so tamgado thawak phangani na khalaga tamningeba midu leiragadi akoi hangdok na sin ba yai aduna adu mada already
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯔꯁ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯐꯪꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯕꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇꯁꯨ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗ ꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯂꯩꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯀꯟꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯝꯕꯝ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟ ꯅꯔꯦꯡꯕꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯥꯕꯜ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 23ꯀꯤ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 2:02 ꯇꯥꯕꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯌꯅꯒꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯔꯗꯥꯔꯖꯤ ꯕꯥꯀꯦꯁ ꯀꯣꯐꯤ ꯑꯦꯟ ꯀꯣ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯥꯟꯖꯤꯡ ꯄꯔꯦꯡꯗꯒꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯃꯅꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯃꯣꯃꯣꯆꯥ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯆꯍꯤ 19ꯅ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯔꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯆꯩ ꯍꯣꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 15 ꯂꯣꯝꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯣꯃꯣꯆꯥꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ Education Minister T.S. Rajesam ngarang Momochagi manakta laktuna haktinana unakre loinana Momochagi parent kasu unaduna thawdok adubu nuaita phungdokhi ngasi su minister ga victim family unaduna Delhi da mahi tamnaba leriba mahiri sing thenariba kudong chadaba singi solution pornabi matangda su khanaki aigi isa nipa khetrime Momocha singa soi magi asokpa si yengbiramba si aisu thawai yamna harauje yamna chawthokjai angang asigi akoi soiba si maramda meeting amma tausi akoi north east ki su mayam amma yawbire hana ngasi meeting ji pangthoi minister na tawba yaba magi side tagi atagi association mayam gi side tagi su akoi angang si maramda akoi gi yamna lokhotpa yaba action mayam lokhot pigani hana akoi da thambirakpasi ai yamna nungaijai ngasi Ngulmillal Memorial Football Academy and MFA amadi KSO More Block anina sinduna nomagi oiba education with football haiba topic ta seminar ama Hill Tribal Council More conference hall pangthokre seminar adu Kuki community ki star football players Semilen Dongel Thongkosem Haukif Kuki Students Organization More Block ki president Tinthang Haukif NMFA ki chairman Philip K Khongsai Hill Tribal Council Mori Vice President Pausei Gangte amadi Dr. Colvin School ki Principal Pastor Haupuna May Tangwal Loduna Pangtoki Tharmaduda Kuki star football players singna star player ama oidringeda thenarpa awaba kaya amadi makoina football masana sida thawai yaujabana chingba kaya gi matangda wafam kaya phongdoki thoram aduda NMFA amadi Dr. Colvin Football Academy anigi youth kaya star players singa interaction program amusu pangthoki tharunga mari lenana Ngulmillal Memorial Football Academy ki chairman Philip K Khongsai na pangthokibada ngasi pangthokliba seminar asi More da leiba sanori kaya bu yokatnaba More town gi ming panbada drugs ki business tawpham drug saba singi mafam amani haina miyam gi wakhalda cheli asibu afaba sanore kya putoktuna ahongba More ama ohenba amadi national khapta natna international level da sanawang ngamba sanore kya ama putokpu ngamnaba More gi naha singbu motivate tawnaba pangtokpani haina phongdokhi Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR amadi Socio-Economic Industrial and Cultural Organization Saikoga kusamnaduna Juvenile Justice Care and Protection Act 2015 amasung Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012 ki matangda nomiyoiba awareness program amangasi pangtokre Janam Pukri Mapal Community Hall pangtokiba thoram aduda Manipur Commission for Protection of Child Rights ki chairperson Sumati Bala Ninthokjamna wanganadun hai Juvenile Justice Act 2015 amasung POCSO Act 2012 asina miyam da mapung phana khanganaba hotnaba mathau tai Sumati Bala Ninthokjamna makha taradun hai tungi jumbirel ogedaba chahi 35 sodib angang singbu crime tawdana wakhal tahanduna chakotpa khunai ohenaba thormasi sinbani hainasu phongdokki Thoramaduda Social Welfare ki Joint Director, Member Secretary Banti Konthojam, Child Welfare Committee ki Advocate amasung Chairperson Vikramjit, Law College ki Lecturer Dr. Sapam Dilip amadi Singjamai Police ki Personal Singsu Sarugya ki Manipur ki
खुदिमक मणिपुर लेरिबा मफम खुदिमकता चिंग होइगेरा तंपाक होइगेरा मणिपुर की एनीवेयर एनी प्लेस लोइजी लोया खुदिमकता लेरिबा अंगांग पुनमक असिगी चेक्सिन थौरांगी दायित्व चेक्सिन थौरांग हाइबदी अंगांग द थोकपा क्राइम सिंग अंगांग द तौबीबा तौहैदबा ताहैदबा यामना नुंगाइतबा थौदोकसिंग अदु थोकपा मतमदा Manipur Commission for Protection of Child Right now madugi responsibility lawjai Haukiba April Kulumdoida Baman Kampu Makalika Sifai Lokulda Kunjamim Arun Zegudratru Apokpat Sanajaba Koba Ama Mangapta Tana Lega Halam Kiba Jenabani Haiba Makin P. Helen Amadi Pradhan Noxepam Rabi Ngasi Ayuk CZM Ifal is court Putokuna Nimitaramangani Riman Lokreheri Helen Amadi Pradhan Rabi Court Putora Kiba Aduda Mihat Asi Matang Sem Kiba JSC Amadi Miamna Court Tomilapati Iran Tokre Police na accuse ani adu court ki maning lomdagi lon puthokre kanglak padagi khoi saw naraba Miamna Iril police na thomin kre Miamna police ki gate me ada sab bankar thuai kre police nu thomjin duna attack jata kre police constable aman nu pamdagi aso apan nang kre hari Irang adu control tongna hona bada police na tiar gya sel kya kapsun tan khai ki tungda miam na bamon kampu lambi mafam kaya da uwa paisin ba yauna achat ok tawasing tingbagi khongjang changsin krai mafam adu da head police thomden krai police na irang thopum dagi khongjang noi sina purpo airam ba yai chingna ba petrol bomb ama phagat krai hari laikhidraba arungi munundagi phongdorap kibada arun bu hatba chenai ba ma ki nupi Helen amadi pradhan Rabi farsi tawraga hat katamni haibi dabi adu handrok ti haiki Kong Bambaru Lifeham Lengi Akoi Bada Lady Chingmai Sing Asita Horiba Aribo Achobo Upal Sing Mui Karana Park Sar Yantal Libasi Forest Department Ayaba Piraga Yantal Libra Kongba Turelgi Horpam Su Oriba Kong Bambaru Ching Hariga Sukanga Ching Asigi Usigasi Yantuna Ching Tokaba Namlava Chingmai Sing Asita Achoba Gari Labi Semli Basi Lenga Asina Ayaba Piraga Satari Haina Thawng asi aseng ba ama lepak miamda forest department amsung mari leno purmo de khang biu haina ukal na thador pat cherol khang li cherol asin makha tan harbi bana nona labi semduna aribo palsing paktana yanthal li basi lenga asina athu matamda akhana ba miyang chaung da tarbadi huran matu mari mutta gani maramdi hana singjang thang chijinaduna pangal u yanam ba adu mapamasida u yan li bagi mo asidi pangal wadana mesina yan ba amasung kakpani harli Ibudo Konglokton Loktibagi Kubam Ladiba Aduga Kongba Tureli Horpum Suoriba Kongba Marut Chingasida Horiba Ariba Ujaw Punamak Yantar Libasi Tin Tabatodana Langaki Marilenus Yansin View Hargley Chief Medical Officer Tenopalgi Mijay Makadagasi Primary Health Center Morena Sindra Nomagiva Free Health Camp Checkup Ama Moregi Eclavia Model Residential School Pantokray Ngasi camp adu PHC Moregi MO in charge Dr. Kate Santikumana Luchingba team amana Moregi Eclavia Model Residential School gi Mahinui Sing da lemne layingba lemne hida langthak piba malaria test tauba lanana Mahinui Singbu paktana TT injection su kapthoki ngasi gi medical camp adu da RBSK gi Dr. Vidya Lakshmi Dr. L Korung Sil Charanga amadi PHC Moregi nurse singna saruyaki Sugunu Police Station Manung Chanalaiba, Gunpi area Sunu Laiba, San Joseph Higher Secondary School Bu. May Taduna Amangata Tuan Kiba Taudo, Adu Chenabasin, Langaki Marilenum Authority in April Kuntra, Pauda Pagatuna, Cherak Pinaba, Jaysina Aromatam, Peter Khan Krabasu, Maralevasin, Pagat Pidrehana, Tasigitan, Anigi Midang, Waram Punktagi, Hauduna, Sugunu area Chatarakpa, Matam Kaptaba to tell Subdani Kongzan, Nasisu Makata Chatakray. Matam Kaptaba to tell Subdani Kongzangi Manunda, Sugunu Katil Tonglon Cave, Sugunu area the Laiba Tuanba, Kangloki, Mio Sing, San Joseph's Higher Secondary School Mairo Sing, Mama Mapa, Imungi Mio Kayana,
tuna sunu kathil da wakat mifam phamduna khongjang su changsin ki wakat mifam da book the culprits immediately, let unbiased justice prevail, ensure safety of staff, students and administration, reconstruct the burnt school, ensure safe and smooth conduct of the class haibna chimba wakat warol singsu paiki. Haukiba Megi Tang Ahumda Mumbai Mysore Association Auditorium the Pangtok Kiba Pehchan meaning identity Haina Mingtonba magazine Ama launch Towi Torum Aduda Ayasa and Rabia's School of Beauty and Arts Mumbai Amasung Bharati an ideal of humanity and compassion New Delhi Anina Kusam Naduna Sin Kiba Torum Amada Manipur Haukiba Sangarbi International Model and Social Activist Mayangamam Dainada Women's Excellence Award 2019 Award Pirakpada Natana Nimit Asida Lance Taukiba Nupi Ovi Sing Tabu Singtana Viduna Putoklaba Pechan Magazine Asida Su Mahaki Punsi Wari Hapiduna Lance Taukray Tarmaduda India Gimafam Kayatiki Tona Papi Miam Gidamat Katopi Nupi Kayas Dasu Award Asi PK Kaksing Popular Sporting Club KPSC President Oil Thok Puriba Kaksing Kunjai Lekai Marang Tem Pharmacy Parental Levi Yumda Garang Megitang Humda Angobuma Chui Hui Amachangatuna Lere Kanagumbi Hui Mang Kibalabadi Mapuna Latuna Lovila Yagani Amadi phone number sing 8787821442 Amadi 9774237092 the contact Toyapa Yagani Hari Election Commission meeting Mikhai Naiba Thabak Tawi Haina Congress Chief Rahul Gandhi Haikre BJP ki wafam oirabadi Election Commission Madu Hekta Chumhalli Aduga Opposition ki oirabadi Lalhalli Lengang Liba BJP Amadi Basigi Ideological Mentor Oiriba Rastriya Swayam Sevak Sangha RSS na Election Commission Jauna Achoba Institution Singda Akanba Pressure Piri Kudam Oina Supreme Court Election Commission Planning Commission Reserve Bank of India ni Adu Moinamak Election Commission Nadi pressure Adu Illoi Haina Tazi Haibu Famsu Rahul Gandhi no Thamki Maharashtra Masung Karnataka da Pangtopa election campaigns in the Prime Minister Modi na Pulwama terror attacks the Lanmigi Ming the Bot Komki BJP Chief Amit Shah Nasu Nagpur the Bot Komda Rahul Gandhi procession Amabu India Dara Natra Pakistan Dara Haibu Wapam Pongdo Kiari Delhi Northeast Lok Sabha Sitta BJP Mere Oirba Manoj Tiwari Bu Jagoi Phajana Saba Hai Haina Bot Komda Delegate Chief Minister Arvind Kejriwal na Aikibai Wapambu Miam Bu Ikai Pibani Haina Manoj Tiwari na Fongdokre Sid Asida Congress na Hani Chief Minister Sila Dixit Bu Mere Poina Thagali Chief Minister Kejriwal Mahaki Party ki Mere Dilip Pandey ki Bot Komda Tiwari di Jagoi Phajana Saba Hai Dilip Pandey di Jagoi Saba Hai de Mahaki Thabak Tawadi Phajana Hai Handak di Thabak Tawba Hai ba Miyoida Mian Bot Pibiu Manoj Tiwari Bhojpuri ki Ming Chalaba actor ama Warami English Lisingani Suna Mapangi Lok Sabha Mikhalda Samajwadi Party ki Mere Amoidina politics ta Yorokivani Rafale fighter jet Laibaga Mari Lainaba Defense Ministry the documents in Pongdong Naba Supreme Court na Kangalakpa Wapangi Pakum Oina Central Government appeared affidavit da Heidi documents in a si Pongdong Pada Lepak Asigi Pivam the Yana Satiba Kudung Tina or Puyai Lepakasi space nuclear installations strategic defense capabilities operational deployment of forces Amadi counter-terrorism na Chingbaga Mari Lainaba Aron Atup Singh Pongdok Patagani Rafale deal gi documents Singh Pongdok Naba Tharak Liba petition Adu Canada Bari Haina affidavit Tapali affidavit Adu Joint Secretary Amasung Ministry Acquisition Manager na government ki behalf ta file tawani media na piba classified documents Singh Adu Rafale deal gi evidence oina sijinaba yaroi haiba Sarkar Wapam Adu Supreme Court na reject tawkibani The Hindu Paukjina Piba Rafale Delga Mari Lenaba reports ki matang dasu affidavit adu the Paliwa Pam di Madu government ki Mapungweba official fide nate Nupi ama yauna Bangladesh Bacha Kun Assam government na Baribak Halan Kray official amana haibda Makoi adu India ki
सुतर कांडी अमदी बांग्लादेश की सियोला लैबा बॉर्डर चेक पोस्ट चढ़न खिबनी मखोई बरता हिंदू मसु मुस्लिम यावरी मियोइसिंग अदु पासपोर्ट एक्ट नत्र फॉरेनर्स एक्ट की मखादा मराल लैरे हाइतुना सिलचर जेल द थमलपने हाइरी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमु हना पिजरी चादोंग रेस्क्यू ऑपरेशन द सरू याखिबा सिंदा मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिरेना इकाई कुनु उत्पगी थोरम पांगथोखरै एजुकेशन विथ फुटबॉल हाइव हिरम द सेमिनार पांगथोखरै लोइनना इलेक्शन कमीशन मिचंग मिखाई नायब थबक तवी हाइना कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ना हाइखरै ngasi gi damu tadi imes paudam pijaba matang ase lo sinjari miam bom khana khurum jari